Dobar dan svima. Danas za vas imam nešto jako zanimljivo, koliko pratite ovaj kanal. Nalazimo se u Karatašu, ispod hidroelektrane Đerdap 1, na mestu starog rimskog kamenog utvrđenja po imenu Dijana. Pretpostavljam da je Dijana, da nije Dijana. Ispravite me ako grešim. Koje je na prvi pogled veoma veliko, pa čak i dosta, dosta toga je sačuvano. Bedemi su viši od mene. Imam oko 1,90 m. Punih 5 sati sam se vozio od Zrenjanina do ovde. I na slikama mi je delovalo kao neko mala gomila kamenja koja je ostala od nekog utvrđenja. Međutim, ogromno. Sam nastanak se vezuje za cara Trajana i probijanje Sipskog kanala. Mislim da su iste godine završeni Sipski kanal i tvrđava Dijana, odnosno 101. godine. Nastala je u svrhu borbe sa Dačanima, s kojima je Trajan vodio žestoke borbe. Imala je ulogu da obezbeđuje plovidbu Dunavom i koliko sam pročitao, imala je i svoju luku i svoje pristanište. Moram da pazim kuda gazim. Svuda je trava, ali ispod trave nikad ne znate šta su Rimljani prokopali. Nadam se da se od sunca vidi. Lepo je vreme za oktobar. Rušena je više puta, spaljivana. Prvi put su je Goti, mislim, 387. godine spalili, da bi je drugi put Huni razorili 400 i neke, pa je opet obnovljena od strane Vizantije, da bi svoj konačni izgled, tako reći današnji, doživjela sa slovensko-avarskim upadom u 6. veku nove ere. Tačno, toliko je veliko da ne znam kuda da idem. Nadam se da ću uspjeti sve lepo da snimim. Ovaj put sam se malo pametnije obukao, nije šorc. Dugačke pantalone su. Napolje oko 25 stepeni. Inače, trenutno se ovaj lokalitet vodi kao spomenik od kulturnog značaja kategorije 1 Republike Srbije, što je veoma lepo. Sad kad ga ovako gledam, nisam siguran da bi restauracija dala bolji efekat, možda samo neko konzerviranje. Jer ipak i u tim restauracijama može da se pretera. Dosta često se ugrade delovi koji nemaju veze sa peredom iz kojeg datira zdanje. Ćemo da probamo da prođemo drugim putem. Zaista ogromno. Ima buba na sva strane. Mislim da sam je upravo i pojao jedno.
centralna građevina. Probat ću da priđem koliko mogu. Ovo što smo do sada prošli, mislim da nije ni četvrtina ukupne površine. Mislim da su ovi stubovi malo restaurirani. Malter mi deluje novije proizvodnje. Ali dobro. Nešto se bar radilo na tome. Verite mi, ovo je toliko veliko da se čovjek može lako i izgubiti. Treba oprezno gaziti, možda ima po koja zmija. One uglavnom beže od ljudi, ali štap nisam poneo. Pogledajte, posle koliko godina pod, ako nije obnavljan i čitav još uvek. Mada, prepustit ću to istoričarima. I ovdje se vidi ostatak neke velike građevine unutra. Tvrđave. Opasna sila su bili Rimljani. Samo je jako žalosno da se nije malo više poradilo na istraživanju lokaliteta. Ispred je postavljeno neko kamenje kao neki nadgrobni spomenici. Ne, nadam se, ne znam. Ne bih baš da gazim po nečijem grobu ako ne moram. Ali zdanje je ogromno. Možda jedno, ne jedno, verovatno najveće koje sam do sada posjetio. Čak ni u visinu nije malo ostalo. Samo da se trava i zeleniš skinu. Ima tu svačega ispod. Naravno, kada je građena Dunjav, izvinjavam se, Dunav. Lepa naša srpska jezika. I sasvim drugačije izgledao. Nije bilo ni reči o hidroelektrani. Sad ovdje ne znam ni da li smijem da se popnem. Prvo vidimo pravo šta se dešava. Treba sam dugačke čarape, sve upada u patike. Dobro, to je sve priroda. U suštini. Vidite koliko je. Ne znam da li se vidi mesto gde smo ušli. Impozantno u svakom smislu. Deluje kao da su spoljašnje kule bile ove dve. Međutim, za to bi nam trebali neki originalni nacrti. Pa da, to nije kraj. Vidi se da ima još okolo. Ne smem puno da se zavlačim.
konačno lepo da počnem da se oblačim za ove ekskurzije, a ne kao za šetnju do grada. Ovdje ima još. Ogromno je. Nisam siguran koliko to snimak može da dočara. Samo šteta što se jako malo priča o ovom zdanju. Informacija, ajde još tu i tamo, s obzirom kako za neke stoji, ovdje još ima. Ako su pouzdane. Ali kao što znate, istoriju pišu pobednici, pa stoga i to sve treba uzeti s rezervom. Bar da neko malo ovdje pokosi da... Mada, vjerojatno će i doći na red, s obzirom da je fetislam sređen. Sad treba pratiti trak kojim smo došli. Ogromno. Ogromno. S svih strana se čuju insekti, živuljke. Još me nijedan nije ujeo. Vidimo šta se... Nisam siguran koliko... Ajde da probamo. Se popnemo da se bolje vidi. Čvrsto je za sada, mene izdržava. Nadam se samo da nema neka jama nenajavljena. Pretpostavljam da je još po dubini još dublje nego što izgleda. Čini mi se da je ono tamo što se vidi možda bio ulaz. Probat ćemo da tamo da stignemo. Sav sam od insekata. Ali tako je kad volite ove stvari i prirodu. Inače, put kroz ceo Đerdap je fenomenalan. Sve pohvale. Lepo obeleženo svuda. Par puta sam hvatao roaming, usput Rumunija ipak, što bi rekli, preko bare, malo veće bare do duše, preko našeg lepog Dunava. Koliko već šetam, još nisam sve obišao, a kolima sam došao baš do same tvrđave. Uglavnom mi ovoliko vremena treba dok došetam, pošto se parkiram negdje dalje. Da, sa leve strane je tek ogromno. Odnosno, sa moje leve strane. Ne znam koliko ih da možemo da prođemo.
Trudit ću se. Sad ne znam ni kuda bih otišao do tamo. Novi deo građevine. Zaista ogromno zdanje. Ima šta se ovdje dešava. Ne bih ovdje ovo kamenje baš da ulazim. Izvrnem nogu. Pa ćemo od spolja da vidimo da li možemo do tamo da stignemo. Kako je Rim bio velik, tako su napravili veliku tvrđavu. Baš bih volio da vidim neke skice kako je utvrđenje izgledalo dok je bilo u svom procvatu. Mislim da se danas vidio leptire svih boja. Pogledajte. Šta se sve nakačilo. Morat ću lepo da se istresam pre nego što uđem u auto. Problem je što je svuda nepokošeno i ja ne znam kuda smijem da gazim. Ovdje čak na jednom mjestu pisalo službeni sektor Dijana. Čini mi se da je pisalo zabranjen prolaz. Zbog čega ne znam. Vjerovatno do ove zgrade je zabranjena. I dalje možemo samo nešto da snimimo odande. Ne može se ni sa ove strane prići, toliko je visoko rastinje. Ali čini mi se da sam našao jednu statu. Liči mi na lava. Ne znam koliko će se od sunca vidjeti. Rimljani su bili poznati po tome. Možda je čak u pitanju i lik samog Trajana. Jednu stranu samo nisam uspio da snimim kako treba. Je maksimalno nepristupačno. Ovaj deo koji upravo vidite. Nadam se da vidite ovo rastinje. Toliko u ovom javljanju, a mi se čujemo i vidimo na nekoj drugoj zanimljivoj lokaciji.